Ngiyayikela inkosi enkulu yasebuhleni wamaNazaretha. Ngibingelele isihlalo sobukhosi, abafundisi nabakhokheli nabavangeli nabashumayeli nebandla lonke lakamezwi ezulu nomhlaba. Amen. Bantwana benkosi, lo ugoqile umfana kaZulu. Nami ngithi angiphakame ngibabaza ngilobe igama lakithi laKwaZulu. Ngenkosi enkulu uThingo lamakhosazana. Ngiyayazi inkosi yamakhosazana ngayibona. Nemisebenzi yakhe angenzele yona emihle ngayibona. Ngikhumbula ngelilanga ngihamba nensizwa yakadladla yasemzimoya siyahamba emhlabeni. Yayigane uMantombela. Ithi Sibali, uma unethuba ufike lapha efletini ufuna ungithathe sihambe siyekuthuthukeni uNkulunkulu uyeza. Ngithi-ke mina ke Sibali ngoba ngiyasebenza ngama-weekend kodwa ngizokutshela ukuthi ngizokangihleli inhlelo zama ukuthi ngisebenza kanjani ebese ngizabuya ngiyakutshela ukuthi siyenza kanjani. Sivumelana ufika isikhathi emsebenzini bathi ayithathe off, thathe long weekend. Ngibonga ngithi umsebenzi kaNkulunkulu ke le. Ngihambe ngifike ngithathe insizwa kaDladla sihambe siye ekuthuthukeni. Sathi sifike ekuthuthukeni sangena enkonzweni yasekuseni akavuka nathi kwakuwumgidi kuyisonto. Saphuma umgidi usela izansi makabili ungakakhupheli abaphezulu. Saphuma siphuma sadlulela abantu esigcaweni somama kukhona insizwa yayihlezi ngapha eceleni lalishisa ilanga ayihlezi eceleni ziyawushaya komama laphana masifika siyama nenkosana kaDladla siyabheka kule nsizwa ngithi mina unkosana kaDladla lo muntu ojuluke kangaka abamthathi ngani bambeke ethunzini kanti insizwa ihlezi phezu kwe-wheelchair uNkulunkulu uyasebenza ngayo. Sathi kuma nje kwesikashana qedanga ne5 minutes sezwa insizwa iqhuma ithi uma ula eduzwe nje ukuthi ukhonto eqhumayo kanti uNkulunkulu uyasebenza ngale insizwa. Amen. Sathana nje abantu ngathi amabili sathi masifika laphana esathi masiyaphenduka sezwa ukukhuza ingcwele i-wheelchair sehamba phezulu. Amen. Inkosi yamakhosi beyiphakathi endlini ingamthintana ngesandla. Sikhuluma ngomsebenzi kaJehova ayenza emhlabeni. Nami wasewangenzela umusa uNkulunkulu ngathi mangisahlezi ngibhekile ngabona uNkulunkulu wakithi ngathi hayikhona. uNkulunkulu ngasebonakala ubona kanjani lapho? Wathi nangazi. Ngathi nanka amazuka hambe kaDokotela bakubheke. Uthe mefika kaDokotela wathi uDokotela sewunenyanga ezine. Kuthe makuthi phatha wameka phansi umntwana womfana ngathi umuzi base kuphakamile. Uthe mebeka la ashada umntwana umuzi wathi phatha wabamba okunye waqhamuka hayi ngathi ayikhona. Silandela inkanakana. Uma efika nakhona esibhedlela bamtshela bathi senenyanga ezingaka waqhamuka umntwana ngathi uDumisani wamaNazaretha. Amen. Kwemsebenzi yenkosi enkulu esihlangene ngayo namhla. Uhambe wahamba wase engibusisa ngenkosazana ngathi uxolisile emzini wabaZulu ngoba kuqhamuka insizwa kwathi ugcineni kwase kuqhamuka intombi etegcina ngathi uxolisile. Manazetha amangcwele ngingathathanga isikhathi kule nkonzo inkonzo yoxolo. Uma wonile uyamxolela umuntu ngoba inkonzo yomusa. Uma ungavumanga isono uzoba unecala wena ongathetheleli. Amen. Bantwana baNkulunkulu kunensizwa
uma ikhona lapha iyezwa sithe ukuphazamisana phakathi evikini kodwa nje uma sikhona silapha ngizocela kuNkulunkulu angithethelele naye lapha ekhona angithethelele ngoba inkonzo ukuvuma le uma sobambela namagqosi amaNazaretha sonke akeze kulunga sesaphuma lapho ukuthi sihlangabezana ngezifuba siyizinsizwa kodwa ngithi uma ikhona lensizwa sitakuphazamisana kuleli viki kodwa kuloko asokwenza kwamatohonyana njengoba phela nami njengoba ngikho nje ungibona ngingaka angihlezi ukuthi ngoba ngihlezi ngikhehle ngiya exercise yeah ngiya exercise angivuki ngithamele la uma ngihlezi endlini ngengadi kulesipinish lapha ekhaya kunamakabishi kuna yonke into angitheni uNkulunkulu uthi ekuphela komthandazo thabathi igedu libe nale nsizwa hlangana khona nayo ingangami siya exercise wabithi uNkulunkulu uzodawo katona uphumule nje naye bangiphumula ngizophatha o-BP angilidli iphilisi uNkulunkulu asangigcinile ngithe ngithi ngiyokhipha izinyo udokotela wathi udlalile iBP yakho hamba udlala ngathi ngidla inkobe edeswa uzulu lapha namaphilisi kose kusisene kuzwile ludlawu lweso ngiyalukhetha unyazo lwezo ngiyumfana wendlu kaGumede umntwana wala isandla neso ukhulunywa ngoNkulunkulu onomusa nothando ngiyabingelela ezulwini isihlalo esingcwele abagcotshwa nehamende engcwele amen uNkulunkulu okukhulunywa ngaye ubeke ethi nje namhla ngiyaniyala maNazaretha ethi akufuneki uma eNazaretha ukhulume ngesono somunye umuntu ngoba mawukhuluma ngaso ezulwini sibhalwa kuwe othi ngenye imini umuntu noma engakubiza ngalesi silwane sinomlomo ocijile ungaphatheki kabi ngoba wena akufani naso uthi la sizocenta indlela yethu akufuneka komunye ephazamisa omunye myeke omunye ecenta indlela yakhe ngendlela efanele othi uNkulunkulu
ngenye imini efike ezweni lakithi sebeyaya ke izikhulu ezigadile izwe ziyobika baba lapha kunabantu bafa kakhulu. Iyabuza inkosi yasezulwini ithi kunezimpi, nethi cha babulalana nje. Kunalesi isikhali abantu abajumana ngaso bese kuthiwa umfoka bani uyashaya ejuma izingane zabantu. Ithi inkosi yasezulwini cha, njengoba abantu beshayana kanje lapha sekuphele inansuka yomhlaba esayidala thina boshembe. Abanikazi noma abaphathisi omhlaba abasukume beye kuNkulunkulu bayocela ukuthi uNkulunkulu sicela usibuyisele inansuka emhlabeni ngoba isidla igazi. Ngenye imini singabafana sigijima ezinqoleni zisekhona sikhuluma indaba kaThixo. Kwakuyiyo inkosi ehlele esihlalweni, sekunomunye umame, uthi lo mame kwafika umame kuye wazobika nginezingane ezimbili. Lezi ingane zami sezineminyaka eyisihlanu zingamawele, azikwazi ukuhamba zombili. Ubike uxoxela lo oyehambe eye phakathi kwamaNazaretha, uthi lo ojwayele ukuba namaNazaretha woyithatha kuzongena umhlangano omkhulu, sahambe siye kuNkulunkulu, ufike umtshele ukuthi nazi ingane azihambi. uNkulunkulu uyayisukumisa ingane zakho zikwazi ukuhamba. Bese yajabula lo mama ethi hawu ngabe ingane zami zizokwazi ukuhamba? Avume lo nethi yebo. Ahambe lo mama bese yaxoxa kwabanye abangani bakhe, ngikhulume noMasibanibani ukuthi ngizothatha ingane yami ngiyise izingane zami ngiyise kwaShembe. Wasethi zizofike isukume zikwazi ukuhamba. Bathi ke laba abanye hawu Masibanibani ufuna ukuhambisa ingane kwaShembe? Uthi yena yebo. Bathi hawu waqala walamba lezi ngane bezizothola igrant ukuthi zizishoshe awusezukudla. Aqala ahlone embeza lo mama ukuthi hawu kodwa lento bengimtshelelani Masibanibani, kanti sengizolamba. Lufike usuku olungaliyo, afike lona ezombheka umngani wakhe, asambe mngani wami siye kuShembe siyobika phela abantwana. Athi lona weMasibanibani buqhubeka ngendlela ngizokuthola. Asale lungise umama, ilungise umame bese ethi hayi ngobe ngeke ngisakwazi ukumdoda uMasibanibani, yithi ngithatha ingane eyodwa lenenye ngiyishiye. Ageze lene eyodwa ingane ithatha hamba nalo lenenye yashiye. Hambe mayemthola lona endleleni usiyambuza hawu weMasibanibani wase uqhamuka nengane eyodwa iphi enye? Athi hayi ngibone nje ukuthi zizongisinda ngoba manje phela azikwazi nokuyihambela. Bese ethi ngathi bengizokuphathisa. Ethi hayi asale sesamba. Behambe befike ingene inkonzo, ishe inkonzo kufika ithuba lokunikela. Uma sekuyonikelwa lapha befika phambi kwesilwane sikhuluma ngothingo loMkhosazana. Mabe sondele esilwaneni bese sikhombe seselayinini lo mama wabantwana. Sithi wemchumayeli awuyele kunangi mama ophethe ingane. Ufika umbuzo ukuthi
uzokwenzani la? Hayi umshumayeli afike akhulume nomama asho mama ngizobika ingane yami ukuthi ayikwazi ukuhamba, abuyele umshumayeli ayobikela uThixo, bese ethi uThixo awumbuza ukuthi enye ingane uyibekephi. Abuyele umshumayeli athi uthi uNkulunkulu angizobuza ukuthi iphenye ingane. Ayi kube nzima ukulikhipha leli gama ukuthi enye ingane ikhona. Athi hayi ngizobika lengane ukuthi ayikwazi ukuhamba sineminyaka ezi5. Athi uthe uNkulunkulu angibuza ukuthi iphi enye ingane. Ayi abone ukuthi uyahluleka aphindele umshumayeli ethi hayi uzobika le ayiphethe. Ethi uNkulunkulu cha ngithi mina lena enye ingane iphi. Ayabona ukuthi uyasindeka umama ezegcine sevuma ukuthi ayikhona bese ethi kulungile. Uthi ngoke kade luthi malinikelise lihambe phambi kwethu sesiguqike. Uhambe lubhekele, phinde luhambe lubhekele, uhambe lubhekele, uhambe lubhekele. Uma sekufike ithuba lokuthi lo mama sondele, bisithi inkosi hamba uthenga uvaseline na mama. Ethi uyayithatha ingane sukuma nathi ishiyela. Ayishiya ingane ethi thatha amagxala amabili amathathu isukuma ingane emlandela kaBongusha. Abuye novaselina sifika isilwane sifaka umuno waso ongafani nowami owumuno wasezulwini. Abuma ngabe ebuya ingane isiyamla usisebalandelana ebese alokhuza athatha uvaselina athatha isibusisi umame aphume nalo mama bahamba. Uyambuza ke lo uthi uzwile ubaba ukuthi uthini. Uthi lona kade aningitshela ukuthi nihleli noNkulunkulu okwazi ukubona la ngabonakali khona. Uma beya besondela ekhaya sebeseduze bisingane yakhala emhlanje ithi mama ngicela ungehlise ngoyingenele ekhaya. Amen. Ayehlise lengane. Mayibheka nangu umfowabo uyadlala ebaleni iye ngejuba. Amen. Iye ngejubane lengane mayifika laphana kulene yakwabo ifike izame ukuthi ifuna ukuyibamba ibisukuma nalena zibe ihagana alibonge uThixo lwasezulwini. Oh sibusisene ekuzwini. Angene akukho Nazareth. Mama kube usabangcwele. Amen. Ngolunye usuku shobe izinto ezenkosi ezonlakithi kunomakoti namhlanje oganile ngalesa sikhathi kwakuyintombazana. Uwagazi sibongo uganele emzini wakwaNxumalo. Weza kumyeni wakhe lapha eGoli ezovakasha. Bazomaza bangakithi ngizolisha igama lakhe. Kodwa ushembe uNkulunkulu. Amen. Mayifika lo makoti evakashile wasehlatshwa ukugula. Inkosi uThixo eyisemzini wasemakhosini ezweni lakithi. Oketi ngentathe enkulu lomakoti bayihlatshwa lokugula okungajwayelekile ukuthi makubamba umuntu angasinda angaphili. Wayesefika esibhedlela okusebenza kuso inhlansuthi yakwathusa udokotela. Uma bemcilonga lo makoti kwase kufika ukuthi icose enhlizweni wasecela ukuya ekhaya engakalulami lesifo esimphethe. Kwase kusayiba incwadi phansi ukuthi akahamba ekhaya noma ukugula kumphethe engasindile njalo kodwa akehla ekhaya kuyobonakala endleleni uthi ukuthi
umuzi wathi mayephuma lo makoti bathi endleleni ngeke ezaphile uyofela endleleni. Nebala waphuma lo makoti nale pass out yencwadi yokuthi angeke azafika ekhaya ngoba lokufa kumphethe kunzima kuyingozi, kodwa le ntokazi ewumangala gazi igama layo yahamba yaze yafika kwaNongoma ingashonanga endleleni. Ayibonke Nkosi. Ngenkathi inkosi ibuthise emakhosini yayisihamba naye emhlanganweni njengabanye abantu bonke abayemhlanganweni, kanti ukugula kuzofika kumbambe kakhulu emzini wenkosi emakhosini. Wagula emakhosini kwathi ebusuku ngo-12 kubonakala ukuthi useyahamba emhlabeni njengokusayinwa kwencwadi esibhedlela. Kwase kuyobikwa lo befundisi ukuthi khona umuntu ozongcolisa umuzi kaNkulunkulu ozofela emhlanganweni. Kwase kiwe enkosini uThingo ebusuku kuyokhuleka befundisi, bafike bakhuleka kwathiwa khona umuntu ofaya edokodweni. Umusa woThingo-ke bewehlule eManazaretha, namhlanje akekho umuntu engikholwa ukuthi khona oyokhona ukufika kuloya musa. Yabo nje khona abantu abangathintwa, kodwa sisazokuthinta emakhasini. Yasithi inkosi yamakhosi uThingo akuvusa udriver wayo eshayelelayo athathwe lo makoti asiwe esibhedlela kwaNongoma. Kwaphoqa ukuthi kuphume imoto yenkosi ngaphakathi ihambisa umuntu ongelutho esibhedlela ebusuku. Kwaba kusinda kwalo makoti namhlanje uyiNazaretha wengelutho eNazaretha abongishe. Sasilapha ngolunye usuku sidla ngesikhathi selunch kwasekukhumula insizwa yase-Eastern Cape ikhumula ijezi alifaka ngaphezulu, yakhumula iyembe elifakile yasiveza ngaphansi kwevesti umzimba oyingwe. Ithi mina ntalisa uthi yezulu nganginelona iNazaretha ngoba ngangiwuhlobo lolo enilubonayo, ngangithi le cawe yamaZulu. Ithi ngolunye usuku kwafika izwi kimi engilele ebusuku lathi mntanami uzodutshulwa makuse ekuseni, kodwa ungesabi thina boshemba inhlamvu soyibamba. Sasilapha ngaphansi kwebridge bakhona ofakazi lapha endlini ngikhuluma manga. Yayisikhumbula lensizwa ithi kwathi ekuseni makusa zaseyifika lezi insizwa ezayizongishaya. Ithi kwakhuma ibhamu kwamnyama phansi, uthi kodwa lwashila uthula amakhosazana ukuthi kungesabi luzoyibamba inhlamvu. Ithi ke lensizwa inhlamvu yayinzima kakhulu, ile yangena ngapha yaphuma ngapha, umzimba wayo wawuyingwezi inhlamvu. Ithi ngalala ICU inyanga ezisithupha amathumba echunywa. Ithi wathi uThingo lwamsindisa. Leyo ndawo eManazaretha. Ngolunye usuku ekuthuthukeni kwaye wafika insizwa ezayiqhubana nge-wheelchair, kanti lezi insizwa zizokala inkosi ukuthi uNkulunkulu ngempela na, kodwa zathi mayifika enkosini uThingo yayisibuza inkosi yathi lo ohleli ku-wheelchair akahambi ngempela na. Kwase kuphuma isibusiso somuntu ongahambi ukuthi ifana ahambe. Sathi mayiphuma lezi insizwa seyihamba ziyekhaya izokwehla endleleni ngoba vele yayiphila. Kwase kuhlale kunomphela yangebisasukuma yayiyokwenza uNkulunkulu into engekho. Ithanye insizwe sitimeleni sesehla siya endlini ntambama selishonile ilanga. Ithi nganginabantwana ngangithola insizwa zodwa kumkami. Ithi mina umama uyiNazaretha. Ithi kodwa mina kangikholwa. Ithi ngolunye usuku ngezwa ithi ngicasula ukuthi hawu akuna inkomo eziyongena emzini kababa sengizela isiqoqo sensizwa. Ithi ngase nginika umama umnikelo esabatheni ngathi ma ufika unginikelele enkosini uThingo ukuthi angibathola abantu abangamantombazane senginey'nsizwa isidlidli. Uthi-ke wayesehamba umawa lensizwa wasefike imikelela. Ithi ekulaleni kwami mina ungizwe kahle sibuya ngilona iNazaretha ngathi ngilele kwakhuluma izwi lomuntu lathi lalela mfana bewuphathisa uma wakho umnikelo ufuna iy'ngane zabafana lathi buka phezulu. Ithi lensizwa ngabuka phezulu. Ithi ngabona uplastiki ophinki iwulengisile inkosi emkhathini. Uthi yathi mntanami nangu umntwana wakho ontombazane obuthumela umba wakho esabatheni ukuthi uyamcela thina boshembe sikuzula ukukhala kwakho inkosi kubusise mthathe. Ithi ngase ngimukela wasebamuhle umakoti wasethola intombi. Ithi intombi khona ekhaya iyaphila.
ayibusiseni kuzwile inkosi. Sithasazi Jehova nokubingelela umkhandlu kaThixo kusukela ehlalweni zabagcotshwa kuze kufika ehamendeni yonke kaThixo. Amen. Bantwana kaNkulunkulu ningixolele angazi mhlambe ungaphili kahle ekhanda ukuthi ngalandwa kude kakhulu. Ngangithi lenkolo mina yabazali ake ngiqale la. Bakwethu wonke umuntu la akazazi ukuthi uzizele yena uzocela kuThixo intethelelo ngoba sizalwa sinezono esiyifica zivele zisibindile. Kusuke kungeza abazali nezomkhulu nomgogo nokhokho kuyalipa phambili. Sizalelwe emanhlolweni nasesikhokhweni okufuna ukuthi masizalwa sivuke siyithintithe. Nami ngokunjalo ngazalelwe enkolweni yemaNazaretha kodwa ngathi mangikhula ngibona kumila lokho nalokho ngidayimani sengibhunga. Lenkolo kaBaba yangibambezela intombi ethize nentize ingivumile mase ngoyibona nini mangilibele umama nomama. Ngathi inkolo kaBaba nomama. Ngicela ukuthi umuntu la akuphele kuye ukuthi lenkolo kabani akazizele yena ngoba kulenhlabathi uyongena wedwa. Ngabaleka ke nami ngagcwala amathafa kungishisayo ngabamba lapha ngayeka lapha konakalayo kanti uShembu ungigadile uthi wena ngabeka into yami kuwe. Unguzozucule kuzo zonke iziba so embusana. Ngizocoma njengexoxo ngoba isitembe esikhulu kwaba ilapha ngihamba nolwandle kwaze kwakabili kwathi sesithathu. Ngathi ngilele kwase kufika umshumayeli wangakithi nezinsizwe eziwu4. Uthi umshumayeli wemfo kaMthetho ulele wena thina sik23. uShembe yini wakutshela ukuthi owakwaMthetho u23 wenzelwe embedeni. Ngavuka ngangwankwaza ngiphileke ngoba ayikho into engangayenzi bakwethu bangithi ngilandwe kude angisho ngoba ngiqonda ukuthi ngithanda ukuba kulombhobho ukuthi inkomo kaShembe yafuna uyibhadala mase kufika isikhathi. Amen. Kungangilibazisi awe sithasa ngiyazama ngifuna ukuphendula lo mbuzo kaMshumayeli ayangabika impendulo ngoba vele yayingekho. Wayesithi mthatheni bafana. Enye insizwa ayibambe ikhona lombhede ngenhla esikudla enye yabamba esinxele enye yabamba ngasenyaweni kanjalo esinxele nasesikudla. Bawusheka umbhede njengesefo lapho usefa khona umquba.
zazi ithi maze ujekisa umbhedo yale ngiye nginqike njengogodo ukuthi makufanele ngiphume bese ziyanginqaka zingibuyisela. Ngutshela ukuthi yonke into engangiyiphuzile uhlobo lwento engangiyiphuzile yaphela ngomzuzu. Wathi ngibuza ukuthi njengobula wena thina siku23 owakwamthetho u23 wenzele embhedeni na. Angikhoke lapho kodwa ngisonyazini ngoba konke lokwakwenzeka ngesikhathi sonyazi. Angixume ithi insizwa ewumchunu umshumeli waseMandlandla sidlulele emhlabeni ngathi uNkulunkulu ngikukhumbula laphi khona kuba umsebenzi yayiqhamile ezweni langakithi. Uthi ngelinye ilanga ngithi ngilele kuqhamukizwe emoyeni lithi mfoka mcuna usukume uye kubo bonke abanikelelo noma abalotsholelwa abafazi bagana ngeinkomo zakwaShembe ukuthi bayoyibuyisa nini ngoba labo bafazi babiza kwabani ngoba into yakwaShembe biza uShembe uma ngingumthetho wami izobiza bani kanti inkolotho Shembe. Uthi ngavuka ekseni ngathi ngizongena kanjani indaba yakwaShembe ngisiya uShembe mina. Hawu indaba yangaphakathi uthi ngikhuluma ngedwa. Uthi la shone lingaliwi ilanga ngalala. Uthi uthini uShembe uthini uthi indaba zakwaShembe uzozingena kanjani kanti ukuphila lelo lishumayela ivangeli ethempelini usuku nosuku elaphi ngoba liyafana nalo leli. Akuqhubeka nalento oyenzayo zokukhombisa thina. Bantwana bakaNkulunkulu ziningi indaba kaShembe anginqamule ngoba lo mzuzu akusiwami ngedwa. uNkulunkulu abusiseni kuzwile. Amen. Izwile Senkulu yasemhlelo yaso zikhonze izinto ezikaThixo lokho qephambi komkhandlu wasezulwini umfana wakaMbuli ezweni lasenhla eNewcastle ayibonga Nkosi yamaNazaretha. Ngiyabonga sikhonze Nkosi ukufika phakathi kwalomuzi emva kwesikhathi eside. Ngibonga uShembe ukuthi ungigcinile lapha ngikhulisa iminyaka emine ngilapha kule thempeli laseSandane ayibonga Nkosi yamaNazaretha. Igama enganika lona iNkosi uThingo sebehlulekile abazali bami wathi umntwana enzomthola uzoletha uxolo. Indaba ekhulunywa la endlini sikhonze Nkosi
Lafika emazweni akithi zindlalifa zezulu ifika inkosi uThingo lenkosazana sibancane sijabulela ukuthi ubaba usithinte emakhanda asipha ama-orange kwathi ngenye imini sonke sikhonza inkosi sivunulile sesilungele ukuya emgidini kuyisonto emzini waseDannhauser uthi sathi kwathi ngingazelele umuntu sikhonza inkosi lapha kwakuwumhlangano ka-Agasti kwase kusuka umlilo ezansi wasuqhuma umlilo sikhonza inkosi odlule emadokotweni odlule emotweni wonke umuntu owayekhona ngaphandle egcekeni wathi weshembe hawu sikhonza inkosi sayibona leya nkosi yaphuma sithandwe izinto ezikaThixo owaziyo umuzi waseSabatheni onaborondo abayitezi ababili yayisiphuma yayisivula isamblela yayisithula ithi tu yathi ngathula sithandwe ezinhle zikaThixo wonke umlilo alikho idokode lasha ayikho imoto yasha awekho amabhasi asha wadlula ngaphansi wonke umlilo washona ngale ezantsi ayibonke Nkosi yamaNazaretha. Insizwa yakakhoza ikhuluma ngenkosi uThingo ithi babeyinsizwa bebahlanu befuna imisebenzi uthi befuna imisebenzi uthi behleli ndawonye uthi kwahamba ngizoyinqamulela ngoba isikhathi asekho uthi kwahamba sikhonze inkosi bahamba bayofesa kwenye yezimayini uthi lapho kwakusayisikhathi sika finder uthi nifake amanamba noma amakhadi eleduzaneni kumakarabha bese kagoqozwa uzothatha u1 2 3 4 ongale kwa5 akabe sathathu uthi zase ekseni zathi vuka nathi sokhanyiso zahamba lezinsizwa uthi zafika uthi umlungu wasefika nomakarabha uthi zase idlukudla phakathi uthi yasalwa lensizwa yakakhoza uthi kwenzeke ikhawu zase zaba u5 uthi ayisilahle ithemba kwathi kuloko esi5 sikhonze inkosi yathi mayiphuma ukuyoyenza lento yokufuna umsebenzi ihlulekile ayisihlala ngaphansi kwesihlahla uthi ayisibona ijuba elimhlophe uthi ayisikhuluma nalo lejuba lathi hayi wejuba awuhambi uyotshela uShembe ukuthi ngifuna umsebenzi yini mina nganginaki uthi laliqhubeka liyikhobozela ijuba uthi wathi esukume ethi uyayithintitha lathuka ijuba labaleka uthi bathi behamba beyizinsizwa beyeJudiya sikhonze ezinhle zikaThixo uthi athi silapha leyansizwa yabakhoza uthi yasehlancane uThingo uthi athi khuluma wena mfana kakhoza wenzeni ukuya ukuyofuna umsebenzi uthi asidideka yathi baba ngihlale ngaphansi kwehlahla ngathi ubanjwa isithongwane ngavuka lapho ngabona ijuba uthi ha lo umfana kakhoza ukukholwa kwakhe kumsindisile uyena umuntu owazile ukuthuma ijuba ukuthi limlethele umlayezo kuShembe uyena umfana kakhoza la wagcina khona ukuyozama umsebenzi hamba mina sengitholile leShembe umsebenzi lunjani ukholo lethu sikhonze inkosi Nkosi usisabezile amen. 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 Uthi inkosi ayibusise ukuphama kwebandla. Sokuvela kwenye lahlabelela. Bengakasukumi laba bantu. Funa basukume kahle baqede bathi dwa. So vele basukuma. Kulo namandla wonke. Isababa abamkhazayo abakasukuma abantu. Siyeke sekulungele ukuyenza inkosi wongamanazaretha Nazareth
asibonge.